Alright guys, I Gary ya. So hari ni kita nak review BMW GS 310 40 tahun anniversary punya version 2 punya. Version 2 dia pakai BMW LED punya headlamp punya. So dia warna 40 tahun anniversary, kuning hitam punya lah. Alright, mileage pun sangat rendah, 14,000 sahaja. Tahun register 2022. Harga jualan kita nak offer 18,800 siap potong nama cash. So ada free warranty setahun bagi korang. Kalau buat loan, minimum deposit kosong, bulanan bulanan 300 lebih 7 tahun. Kalau ada credit card, demi kalau cukup boleh bayar guna credit card, lepas tu buat installment dengan bank up to 5 tahun installment zero interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC lah. Alright, motor condition tip-top macam baru. Kita tengok apa yang datang dengan motor. First, windshield depan dia dah tambah yang aksesori yang panjang. Lampu LED ya, di version 2 punya dia pakai LED. So crash bar dah bagi, ada LED spotlight. Engine guard pun bagi sekali. Alright, radiator guard pun ada. Radiator guard, belly pan. Kemudian tayar depan pakai tayar Magellan lah. Magellan. Lepas tu masih bunga ada 90% macam tu lah bunga dia. Alright, size 110 80 19. Lepas tu single cylinder lah, maintenance murah. So warna pun warna hitam kuning, 40 tahun anniversary. Tayar belakang pun sama, ada around 90%. Magellan juga. Alright. So tayar semua cun lagi lah. 150 70 17 punya belakang. Top box shot 47 liter. Pemijat semua didapatkan yang tapak yang alloy lah. Okay. Dengan dia punya mileage hanya 14,000. Sekejap kita tunjuk. Alright. Mileage 14,000. Okay, kita start bagi korang dengar. Alright, kalau korang tengah cari GS 310, boleh roger kita. See you next video. Bye bye.